laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Ibadallahi taqullaha tabaraka wa ta'ala waraqibuhu fi sirri wan najwa. Ittaqullaha ta'ala wamtathilu awamira. Wa'lamu anna hayatal qalbi awla bil ihtimam min hayatil jasad. Dhalika li anna hayatal qalbi tuahhilu al insana an ya'isha hayatan tayyibatan tahiratan fid dunya wa sa'adatan abadiyatan fil akhirah. Bainama hayatal jasadi hayatun muaqqatatun sur'ana ma tazulu wa tanqadi. Wala sabila li ilaji hayatil qalbi wa ziyadatil imani fihi illa bit ta'ati. Wa min a'zami ma yahtajuhu al-qalbul 'abdi wa min a'zami ma yahtajuhu qalbul 'abdi min al-aghdiyah النافعة ذكر الله عز وجل. فبذكر الله تدفع الآفات وتكشف الكربات وتهون المصيبات. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع. رواه الطبراني والبيهقي. إن ذكر الله عز وجل هو جلاء القلوب ودواؤها إذا مرضت. فالذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. عباد الله jiyaaɓe Allah en yetti Allah tabaraka wa taala en seeditiki ala reweteɗo siwona kanko. Khotoba men on hande ko woni en yewtude ko fi fawaidi dhikrillahi taala, nafooreji ko woni kon e jantagol inde Allah tabaraka wa taala, e lorra e sonja ko woni kon e wersindagol jantagol inde Allah tabaraka wa taala. Khotoba men on hande ñande jeeɗiɗi sabboddu paran hitande wulure e 1439 hijiriya no hawrondiri noga e jeeɗiɗi lewru sappa ɓuru hitande guluje ɗiɗi e sappo e jeɗɗi miladi. Idan en yetti Allah tabaraka wa ta'ala oɗo daluɗo ko alqur'ana ko sabu jantagol inde Allah ndengoy waɗata si ɓerɗe ɗen no deeƴa, na jogagol mbuuɗi ɓuttinta ɓernde, wona fiiɓa a laamike a woni éli président de la république ɓernde nde ɓuttirta, na fiiɓa a heɓi suudu ka sora an e ɓeygure mande, na fiiɓa a jombi jomba naati waɗa tawi ɓernde mande ɓuttu, na fiiɓa reedujo ma on jibini e jan daɗi dandi waɗa tawi ɓernde nde ɓuttu. Ala be dhikrillahi tatma'innul qulub. Allah dalani en ka alqur'ana wo ko jantagol inde Allah sabi mbinta e ɓernde nde ɓuttu. Ko ɗum woni khutba meɗen o hande en yetti Allah. Jiyaaɓe Allah hule Allah tabaraka wa taala kene e gundo. Jeyaaɓe Allah tooliɓe masjidi Tayba e nder quartier kenende e kala ɓe khutba on hewti on wasiyama hulugol Allah tabaraka wa taala ka golleli moɗo e ka galleli moɗo. Ande musidɓe julɓe, ngurdam ɓernde nden hinde haton jini wondude e ngurdam ɓandu ndun. Ɓernde nden no landi wurugol, ɓandu ndun no landi wurugol, ɗi ɗiɗi kala hiɗi landi ngurdam moƴƴam, ɗi ɗiɗi kala hiɗi landi ngurdam ɗatuɗam. Ngurdam ɓandu ndun hiɗen andi ko ñammingol ndu sindu welama, lootugol ndu sindu tuuni, ñawndugol ndu sindu nawni, fowtingol ndu sindu ronki. Ko ɗiɗo nayi, haray si ɗiɗo nayi timmani ɓandu ndun haray kayru ndu heɓay ngurdam moƴƴam. Awa non ɓernde nden kayre kadi hinde hato jini e ngurdam kayre nen ko honɗum ko jantagol inde Allah, ko ɗum woni ñammingol nde, ko ɗum woni ñawndugol nde, ko ɗum woni holtingol nde, ko ɗum woni fowtingol nde. Kayre sin jantagol inde Allah waɗama haray ndi heɓi ɗiɗo nayi kala. Ande noon no ngurdam ɓernde nden hino handi e sokolingol wondude e ngurdam ɓandu ndun, ko waɗi noon ande ngurdam ɓernde nden heɓilanay neɗɗo nde wurata ngurdam laaɓuɗam, ngurdam fotoɗam ka aduna. Wurugol ɓernde nden hino sabimbina neɗɗo on heɓugol malore furayi kala hara nde lannata taƴata tayrata. Nde tawata nde tawno ngurdam ɓandu ndun kañum hiɗen andi ko ngurdam waɗintinaɗa,
ko wakkilaniɗa ɓandu ma ndu lootugol ndu e ñammingol ndu e ñawndugol ndu si ndu nawni e holtingol ndu ko wakkilaniɗa ndu wo hindu mari haaka ndu gasata wurude ndu waalo ndu maaya ndu ñola gilɗi ñaama ndu o ko aganno e nder mayru amma noon ɓernde nden wurnugol nde ko sabimbinanayi ɗum ma ngurdal luttay ɗan taƴata tayrata awa noon faame laawol ala solution ala gerdete ɗum ha ɓernde nden wuura nde sella nde hisa iman on ɓeydo ala laawol rewetegol sona sabu ɗoftagol Allah tabaraka wa taala illa bitta'at la sabila illa bitta'at y a pas aucune solution hara wona ɗoftagol Allah tabaraka wa taala hino jeeya noon e ko ɓuri mawnude ko ɓernde julɗo on haton jin e muɗum ko nde ñaama ɓernde neɗɗo julɗo on ɓernde jiyaɗo on hino jeeya e ñaameteji ko nde ɓuri haton jinde hino jeeya e lekkele ko nde ɓuri haton jinde hino jeeya e koltu ko nde ɓuri haton jinde ko nafata nde o jantagol inde Allah tabaraka wa taala kayre si nde jantama si jommayre jantike inde Allah haray nde heɓi itti ɗum koƴoƴe ko ɓurata nde welde haray nde heɓi coñci ko ɓurata nde welde haray nde heɓi téléphone ko ɓurata nde welde haray nde heɓi lekki waway nde ñawnude nde kayre si jommayre jantike inde Allah haray nde heɓi ɗum ɗo fof ande musidɓe julɓe ko sabu jantagol inde Allah koni tampereji ɗin duñirte ko jantagol inde Allah sattendeji ɗin pottinirte ko jantagol inde Allah nafooreji ɗin pooɗirte ko jantagol inde Allah haajoji ɗin huntorta ko angal jantagol inde Allah haajoji ɗin kallirta hemonno mi commence wa no alela sana va pas hein konno way ton e fendo ala ono wa al alama annahu la yadhkurullah tabaraka wa taala ɗum ɗon ko mande hollunde landaɗo e no wayi ton o wi ala ono wa fendo ɗo no satti ken no yori hano ngangarani menen ɗo fendo ɗo ga nenewe ge muyni ñala hunkum ko mande o ala jantade inde Allah comment ça va e no ça ne va pas hein kono way to menen ga ça ne va pas ko mande o ala jantade Allah inde Allah nde si tay tun on tigi no jantade inde Allah nde ça va aller ça ira si tay tun on tigi no jantade inde Allah nde ko jantagol inde Allah tampereji e sattendeji duñirte ko ɗum wawata newinde musibaji ɗi jantagol inde Allah nde wawata foygintinde musibaji ɗin newinana ɗi jommajji yettama e Hasan ɓiɗɗo Ali radiyallahu anhu o maaki o nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki howire jawle monɗen sabu ittugol zakka ko andi golle en jawdi ɗi tanaka zakka no wawa ngesa mba howaka nayi naatay dammi naatay kulle burure naatay hoggo jawdi ndin hiwugol ndi hara kulle jemma e kulle ñalormaje hara kulle burure e kulle hoɗoyankoje natata ton ko ittugol zakka haray on tigi howi reeni uddi jolɗe howire jawdi moɗon ndin sabu ittugol ndi zakka wona ƴettugol gardien e ƴettugol comptable e ƴettugol janguɓe fi économie na ɗum ɗum tun ɗum ko sababu na ɗum tun wawata marde jawdi ndin ayna ndi hisinani sina ɗum jawdi américain jo perdatano budget union européen jo jeeyaɗo union européen budget on yanatano ɓe no mari ɗum mbere ko gasata kon wone laaɗo make e nder hadise on ñawdire nawnuɓe moɗon ɓe ittugol sadaka kono an a ittata sadaka wallahi a ittata sadaka albarka kama e a waray wo sen salmini fana on ɗo ma sen salmini alansara on ɗo kaarijo no nodditi en noddi julɓe ɓen ka makko no tori ɗon duwa an ɗum ala an wuriɗode na yiɗa mari faamu bonɗo an yiɗa faami kala ittuɗo sadaka o waɗi bidia ma o yehi ndaaro e ko on toni o hadise mon ɗen jangude firen ñande ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hirsuno dammi yamiri yo defe kamɓe ɓeygure maɓɓe nden ɓe ñaama julɓe ɓe ñaama ɓe hewtiti kiikiiɗe ɓeyni nene Aisha yo ɓannanɓe geɓal maɓɓe ngal nene Aisha jaabi he ne laaɗo ma baqiya illa al qura asat wo heddaki ɗo si wona kormo hum dammingi yani fo min okkitiri julɓe Allah ɓe ñaami arɗo men ɓannani arɗo men ɓannani ñaamama ha ko kormon kullutti ɗo hiɗen andi on hadis tayle na layyane laaɗo hirsunoɗo wona dammil inde baba an a hirsi ƴiƴan a hibbi ƴiƴan kama wo andu ko bobo jibina ma awa hara ko on tigi no wakkilin ha awa layya fewndike on ton ɗon hadise woni
man o defay o nodda yimɓe ɓen ñaame waɗanol lamdo aɓe ñaama ɓen albarka yalla ɓeydu kayi ɗon goɗɗo ko janga ko woni majjuɗo maccuɗo womo hunji on ɗo aɗon albarka yalla ɓeydu kayi ɗon nan albarka yalla sadaka jaɓaɗo albarka on jarama modi ala albarke ɓe ngurene ala mo hunjaki ɗum ɗon ɗin ko ngudi yahay burure an aytata sadaka ne laaɗo maki ñawdire nawnuɓe moɗon ɓe itto sadaka an hattinirde ñawdugol ɓiɗɗo ma ko suɓagol docteur jo kanoɓe ɓe ngure mum nden min ko docteur karim suɓi min kaka docteur karim yata min kaka docteur karim yata lebbi 12 timmuɗi jama wiyata albarka kama a hirsata a defata berengel mar angel kadi lima ittugol sadaka ko sunna ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wallingol ngaari jeeɗiɗiri hirsa soppitate ngun senditana kawtal ngal ko sunna ne laaɗo wallingol ngaari jeeɗiɗiri defa ɗum wondude saako maaro mo 50 kilo invita jama o ñaama seeɗi feere ziye goro watta ɓe ñaama ɓe du'anoma ɓeya ko sunna ne laaɗo sa waɗata wi a waɗata wota kilasu ɗum bidi aye wona taƴa taƴinora ne laaɗo maaki e hadis mo alhasan bun ali filli wo ne laaɗo maaki howire jawle moɗon ɗen ittugol zakka ñawdire nawnuɓe moɗon ɓen ittugol sadaka wastaqbilu amwajal bala'i biddu'a wa tadarru jaɓɓore nambaraji ɗin e musibaji ɗin e événement ji ɗin jantagol inde Allah e waɗugol du'a e lerkitanagol Allah tabaraka wa ta'ala masiboji ɗin e nambaraji ɗi ko ɗi janɗi e nder pays on sa duumike e waɗugol du'a e jantagol inde Allah tabaraka wa ta'ala e yankinanagol Allah ɗi woopete awa si hewtete ɓaasi ɗuuɗi be goɗɗum hewte ko ɓurkoye fanɗude ɓurkoye foofuɗe koye sa duumike ittugol sadaka ñabbeli ɗin konkanta ɓeygure ma nde naata e kuruji yimɓe ɓen taaro kuru ma on ɗon naata e gallel yimɓe ɓen taaro galle maɗen ɗon awa si naata e ɓa be naata ɓa ka ɓeygure woni wo be nawne ko nawna ho ɓurkoye foofude koye hewtata ɗon awa hay si nawnare jande ari taway ko ittande fiira e mum ari si a itti zakka haray a howi jawdi ma ndin a renindi a waɗani ndi kot ndi tawata hay goto wata uddutude yaltinandi si wona an sa itti zakka awa ƴetten solution ɗiɗo tati kadi ndaare musibe julɓe ko imam tabari on ko filli hadis on ande no jantagol inde Allah tedduɗo mawnuɗo on ko ɗum ɗo woni ko mawninta ɓernde nden ko ɗum ɗo woni ko ñawdata ɓernde nden si nde nawni ko ɗum woni ko mawninta nde tiiɗinande si nde fokkiti nawnude ma nde fokkiti lo'ude jantagol inde Allah jantagol inde Allah ko ɗum woni dambugal Allah ɓurgal mawnude ngal o udditi hakkunde makko e jiyaɗo makko on ka jiyaɗo makko on rewa tawamo jantagol inde Allah c'est le grand porte que Dieu ouvre entre lui et son créateur dambugal ɓurgal janɗude ngal Allah udditi ngal hakkunde makko e jiyaɗo makko yo uddutu o rewa ɗon o tawamo ko jantagol inde Allah tabaraka wa taala none no ibnu adama welsindori e jantagol inde Allah nde wo ko non dambugal ngal sokori hakkunde makko e Allah tabaraka wa taala wa baynama lam yukhlaqu al abdu bi ghaflati en tant que jiyaɗon ombirali ngal ɗon dambugal sabu welsindare makko ronkugol jantagol inde Allah qala al hasan al basri rahimahullah imam al hasan al basri maki wo ɗaɓɓe weli on e piiji tati ɗaɓɓe weli ka julte ɗaɓɓe weli ka jantagol inde Allah ɗaɓɓe weli ka jangugol alqur'ana yani ko non ɗaɓɓe weli ɗiɗo tati yani woɓɓe go inna ko tuma mi ñaami mi haari mi fii mi cigarette o mi haara mi woni satisfait woɓɓe na min si mi ñaami en tant que mi wattali zihu mi wowti aray mi wonali satisfait ko ɗum woni weli on ko fanda wongol satisfait amin si tawi ñande wo ñande simi ɗanaki hayso ko 15 minutes hayso ko 5 minutes simi munnaki ñalorma mi wata wonde Allah es ko kala ko tawata a waɗay ma a ñamay wona an lees awa alhasan al basari wo ɗaɓɓe wonugo al lees ɗaɓɓe halawa ɗaɓɓe wonugol satisfait e ɗiɗo piiji tati yo taw hara en tant que a jangal qur'an ko neɓuɗa ñamude ko neɓuɗa ɗanade ko neɓuɗa fowtade a wonata satisfait ɗaɓɓo halawa ma on ka jangugol qur'an ɗaɓɓo halawa ma on ka jantagol inde Allah ɗaɓɓo halawa maɗa on ka nder julde yo taw kala ko waɗɗa sa julal hara ala al lees yo taw kala ko waɗɗa sa jantaki inde Allah hara ala al lees
yo taw kala ko wadda si tawi a jangali qur'an a julali hara on al satisfait ko dun dabbu satisfait ji madi nder do hada hu yani ko pusgol en won jantoto be inde Allah fa in wajadtum si on dabbiti satisfait mo on do on hebi mo jila bama wa illa si on adu so on dabbi wongol unless wongol satisfait ka jangugol qur'an on hebali on dabbi dum ka jantagol inde Allah on hebali on dabbi dum ka der julde on hebali faalamu anna al-baba mughlaqun ande dambugal ngal Allah udite ngal hakkune mo Allah ande ngal fermiki wal iyad billah yo Allah tabaaraka wa taala on danwe ibadallah jiyabe Allah jodi be masjidi Tayba quartier kenende e kala be khutba on hewti LAAWOL KISAL inna lidhikri fawaidat kathiratan ande jantagol inde Allah no mari naforeji dududi important ji dududi la yu'ad di tawata wata ko kontade ando ko di jidu jantagol inde Allah no mari naforeji hewudi de wata andude totalité mum on ko jidu minha kono en konta seeda hino jeya e majji annahu yutradu shaytan wa yurdi arrahman azza wa jalla wa yuzilu al-ghamma wal huzna ويجلب للقلب الفرح والسرور والبسط ومن فوائد أنه يقوي القلب والبدن وينور الوجه ونسبته والقلب ويجلب الرزق ومنها أنه يكسو الذاكرة الهلاوة والمهيات ويورث محبة الله تعالى ونسبته ومنها هنا جاءيمو أنه نجانتقول إند الله يكسب العبد مراقبة ربه فيدخل في باب الإحسان فيصبح يعبد الله كأنه يراه ومن فوائده أنه سبب ذكر الله عز وجل لعبده الذاكر وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا يذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم hino jaa ena foreji ko wiete ko janta ko inde Allah en konti do ka arabu haadi timmi sappo e jetati hide ngarde kontindi ka plan no jaa ena fore ko tata sa janti ka inde Allah e bay gogo arado to shaytane battota ko janto to do inde Allah yutradul shaytan lutti don tunga maligo ya marsini se iblis abatta kema dewe ne foppa wada facilement bonnereji ni fa wodi to facilement ka huuda bone wando ko shaytane battima kanigi suda amuda ronkuda wadde mojjere wando ko shaytane battima go ena foreji jantagol inde Allah ko rado to dum iblisa sase ko weltinta Allah tabaaraka wa taala de kala ko wadda ha Allah weltanima anga gayni golle ka kala ko sonna jongeri ha tawi ba o wadi dum modi makko weltani kem madama na ko harmina ko metata Allah tabaaraka wa taala na on sonna jodon hetti pouvoir ka nder galle awa kala hunde nde jiya don wadi ha tawi Allahu Rahman weltani kemo haray ko duni o marsini non dum no jeya en naforeji jantagol inde Allah dim mundum wa yurdi Rahman azza wa jalla weltinay Allah joma yurmende o woni didi wa yuzilu al-ghamma wal hazna ittay ko yete kon suno e sattende nay jantagol inde Allah ittay suno wi'en ittay suno ittay sattende ko wi'ete kon jantagol inde Allah kala ko waduda ha sattendeji maɗin iwi sunoji maɗin iwi haray ɗum moƴƴanalima moƴƴi woni nay joyon wayajlibu lil qalbi al farha wa surur wo ɗum poɗanay ɓernde nden ko wi'ete kon fawtere e welo jantotoɗo inde Allah nden daiman wa abadan yani toujours taway jommayre no woni aden fawtido no woni aden wewludo ton no welti ton kanyum mara ko moni hebata ko tikkina dum hebata ko empêchata dum hebata ko seytinta dum wadata yo seyti no raymoni tun alles jantagol inde Allah tabaaraka wa taala wal basta ay fontagol toujours taway berne nden no fonti tun de nyubaki de empêchaki wa min fawaidi no jeena foreji jantagol indal annahu yuqawwil qalba wal badana tidinay berne nen tidinay bandu ndum awawa mi jaade mi joji towudi burdi moye maon burdi capacité ma andi anana be na kaari no wuri bernde goy andi ko inde tuma ko tuma de yi to mi do fondi gollil
ngil tawata no ka hakkille mom mi gayna tangi inno he Abdoulaye Kalla on wuri bernde ale goy ko himo dolni bernde jantagol inde Allah non waday dum goddo angal jantagol inde Allah lo inay bernde aron taw mi do wo fondi do golle ala ma yongoro mum ndaro dum do taw modi hay bikkun an to so kunkun hay kum no feƴƴi fondugol sifadegol inno Abdoulaye Kalla on maayi bernde ko angal jantagol inde Allah watta jantagol inde Allah dolninay bernde nden dolnina bandu ndum poda arsike jantagol inde Allah ay jalbina yeso ngom e bernde nden jantagol inde Allah aranane ban uji na produit tum pos o uji kayda uji yeso ngon no jalbino yentini wa yunawwirul wajha wal qalba jalbina yeso ngon jalbina bernde nden wa yunawwiruhu jalbina dum wa yajlibu rizqa poda arsike wona hebo buri ko dabbe ko arsike mo hara wona ta parti da wona dabbo seeda heba buy sababu mum ko dum ko ala ka jantagol inde Allah tabaraka taala no jeya ena fawreji jantagol inde Allah wonde dum waday ha faggitotodo jantagol inde Allah nden heba weloji heba heble manji awa dum no wona sabu ha ona aade yidudo Allah ona kadi aade yidado ka Allah jantagol inde Allah tabaraka o yi angal jodagol yimbe ben jodande mojjere acca jolde waday ha mako baabe ara tawa ko bebe ona bawta place ji dinno yes parce que no hada ya liiju daade be tawda ben no jodi yo yimbe ben uddu jolde den ndari wano ma ange jaw dow dirnon pay kunkum o taw jabo accugol jolde den sellantaka goddo immo mojjina safeji den imamu nati o perda juma makko kono si tayle kadi o laka no luttirde ni do kadi goddo nata do heyo dirnon kumpay kum do goddo nata non bebbe complet ate pourquoi on tigi ara jodo ta moreni yonde yeso makko pourquoi ara yo accani de shaytan karon ko da uddude jonde ne ko iblisa narde uddande haray non do nantu woni amarsinal haray a fawi haybe tawda ben ka julirde angal marsingol sa der fiya saytane bisike derto tay ko ansabi mbin tu vois c'est grand erreur an on do ngañade yaw do hebbina ka yali on ne ala nande ko na wolet onon yurbe Allah tayyib hino jeya e modum wonay a wonay ade yidado kala hino jeya nafore jantagol inde Allah wonde dum waday neddo yo wonu wondo yo Allah tabaraka wa taala muraqabat rabbi wondo gol e jomi makko jantagol inde Allah udditanay neddo on dambude mojjireji din o wonta rewo Allah sikkay mo suti Allah no jeya e naforeji jantagol inde Allah dum waday sabu berne makko den mawnande tedda ndare Allah no dali hadisul qudusi o dali wo he mimmi do kala ka jiyaado an on sikkilan so sikki mi wallay mi wallay so sikki o wirtoto so sikki mi okray so sikki ko ni o luttita ka sikki law ko do mi woni ahsinu zanna ahsinu zununakum mojjine sikkeji mon di Allah tabaraka wa taala wala taqnutu min rahmatillah fa inna la yaqnutu rahmatallah illa alqawmil kafirin mojjine sikke o hakko no mo Allah taw tajido ko nebuda dabbude hay bali wota tajo faut pas te décourager toujours il faut être encouragé faut être courageux toujours Allah wi hadith qudusi mi do kala ka jiada on sikkilan mi do wondi e makko lernde o andi tatafiya ler ka wonda wadde adkar haray die côté de toi vous êtes ensemble haray Allah tabaraka wa taala hido wondi kala ko jokkuda ha tawi président de la république on yalta Sékou Touré ara daro takkoma rende hunde na jandanima itte sike non siko Allah tabaraka wa taala malikul muluk président de président roi de royaume ende roi ben kawrledi fo kanko buri kanko ni kaka makko ledde alarba de natate bi président be premier ministre chef de gouvernement fo kaka makko natata celui qui compose celui qui nomme kanko compose kanko nomata kanko wata décret kanko elisata président komo elise ka rabb ka fawka samawati wal ardi o ko on elise te lega on non hare sida jantade inde Allah tabaraka taala wonde e makko ana inda zanni abdi bi wa ana ma idha da'ani
min miɗo kala ka jiyaɗo an sikkilan attention miɗo wonde makko lernde on wadde jantagol inde Allah tabaraka wa taala so jantike fiyan ka wonki makko o andi tilan ka wonki makko mi anditamo ka wonki anga so jantike inde an hakkunde mbatungu mi janto inde makko ne min kadi hakkunde mbatungu hara noon min mbatungu mi janti inde makko ngun hakkunde mum hingo ɓuri moƴƴude batu kanko ngu o jantilan ngun hakkunde mum par ce que ndehimo janto inde an ko hakkunde yimɓe ɓe min kadi nde miɗo janto inde makko ko hakkunde malaikaɓe أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة الثانية خطبة ميدن ديمون الحمد لله على إحسانه إن يتي الله تبارك وتعالى يهوري مؤجريجي مكو ديوني ودن دي داري ونو مؤجيه من أكرغول ينكوران كارتيه من كنين دي incroyable kone ko en tijjano en fewndo o saydo ndare Allah no moƴƴori en okkorgol en galleji ndare Allah no moƴƴori en hisingol quartier men on lanci hewtaka ɗo en yi wonɓe saare ɓuri en no lancana en yi wonɓe burure toni men koya to ɓuri en no lancana enen ɗen ndiwa pourquoi ihsanihi tabaraka wa taala wa fadlihi alayna ko moƴƴere makko e ɓural makko ko waɗi e hoore men no en yetti Allah e nemaji makko ɗin shada la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sha'ni en seeditike ala reweteɗo sona Allah tabaraka wa taala en mawnini fiyake makko c'est lui qui est grand Allahu akbar ko Allah tabaraka wa taala woni mawnuɗo wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu en seeditike kadi nelaɗo meɗen muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi yo Allah ɓeydu ɓuttu makkon e yurmede makko ni e kisi e makkon e hoore nelaɗo e ɓeygure mum nden e sahabaɓe muɗum ɓen amin ibadallah inna min fawaidi dhikri annahu yahuddu alqataya wa yudhibuha wa thabata an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu man qala fi yawmin wa laylatin subhanallahi wa bihamdihi 100 marra khuttatu anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr jiyaɓe Allah mi torki en wota en welsindo e jantagol inde Allah ɓay so tawi ko fi hajji wonano wolede inne he l'année précédente seulement on a fait des pèlerinages avec les 41 millions l'année qui vient peut-être c'est vers 50 millions moi je ne peux pas si ko fi hajji wonano wolede inna an atenata million ji wondi ɗon ɗin siko fi kor ka wona no wolede inna diabete no nanguma gasit no nanguma docteur no haduma worugo awawata perday ko fi jantagol inde Allah ande no jeya e nafoore jantagol inde Allah wonde ɗum hoɓɓitay bakkatuji ɗin mijiti ko fenuɗa ila tagaɗa heɓe ɗo mijiti ko wujjuɗa mijiti ko fimuɗa mijiti ko yarɗa beere mijiti ko waɗɗa zina no gasa shirku ko ɓuri dansere nade kon a waɗi mijiti ko fembuɗa waare ila tagaɗa heɓi ɗo leɓol gotol ngol samminɗa anda pourcentage bakkatuji ɗum jantagol inde Allah hoɓɓitay ɗi bakkatuji naɓaɗi felele ka a yitataɗi kadi yitatama pourquoi tu as négligé pour ça quel est important quelle occasion pour nous ndariɗa jooɗi welsindi ɗum tabiti ko ƴetta ene laaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam wo kala wiiɗo subhanallahi wa bihamdi c'est tout hein subhanallahi wa bihamdi combien de secondes tawa a woli ɗum wo kala wowluɗo ɗum ɗo 100 maratin 100 fois pendant 5 minutes tu as fini ça subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi plus tard pendant 5 minutes tu vas compléter oui il faut essayer ender minti joyi ara e gayni ɗum subhanallahi wa bihamdi prophète naga ayo miri naga yo na falak sende senya ya keme la biteme der kala widon khuttatu anhu khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr wo bakatu makko fop ya fete haysi bakatu makko no fota ngufo bahar o Allahu akbar ka grand occasion kono non wona yo ɗum ɗayne de inna ɓa nelaɗo maki kala yiɗo subhanallahi bihamdi laabi temedere e nder ñallal e jemma siko jemma woliɗa siko ñallarma woliɗa ko ɗo war si ɓenni laylatin wona haade kala wolɗo ɗum ɗo bakkat makko fo yaafet awa ciyandi mi wujjoya oya
acci andi mi yaro ya bere acci andi mi fena acci andi mi bonna haajo o yaw basi mi subhanallah bi amdillah bi temedere wo bakkato jan haysino fota en fo barar on yolet sa girdi non espere ara yafetake wa shukran LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓandu. ولا شك أن حضور هلك الذكر يؤدي إلى زيادة الإيمان وين أنو فيري ولا وادغول حلقاجي جانتو إند الله mais attention tanado hoore ma de wadgol halagaje janto igol inde Allah wadu adkar ka wonda ton mi wada kam mi won don na en wadu dum ballal waden dum kurungol kono no windori non be mi jangirano pellet wadgol adkar ko beydata iman wadhalika liiddati asbabin minha wadun non ko sabu timmingol asbab sababuji mundin ma yahsulu fiha min dhikrillah konko tawata heɓoto e nder mum jantagol inde Allah wa nuzulur rahma e jippagol yurmede Allah nden wa sakinati e dejere wa haffatil malaika e huɓutugol en entoura e malaika ɓe lirdakirina wonande jantotoɓe inde Allah nden a fuɗɗa wadde adkar tum malaika kippo ɗum fof widi huɓitama gentoma huɓitama porte sama ko woni a yiyata ko woni ananata kono fellutu ɗum kama jaa fi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam wano ardi e mako ne laaɗo majtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum inda illa nazalat alayhim as-sakinata wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-malaika wa dhakarahumullahu fi man inda ne laaɗo maki yimɓe moɓodiral e suudu yimɓe moɓodiral e salon yimɓe moɓodiral e leggal yimɓe moɓodiral e juulirde yimɓe moɓodiral ka tarawoɗa e jantagol inde Allah e jangugol alqur'anare nden e gollitirgol sunna nelaɗo makko jangugol hadisaje makko ɗen sina yurmede Allah nden cippoto e maɓɓe si wona deƴƴere Allah nden jippoto e maɓɓe so wona malaika ɓen cippoto entoura ɓe ɗum fop ɓuri ko yi'o toon cokko militaire gendarme hino entoura président amin fawaydi dhikri no jaayna fori jantagol inde Allah anna wonde jantagol inde Allah sababul ishtighali lisan anil ghaibati wan namima wal kadhibi wal fuhsh no jeeya tun taw nafore jantagol inde Allah lernde wonda jantade inde Allah dengal manga ngal tertoto fenugol fewno don ka ngal tertoto nyougol yimbe ben don ka ngal tertoto yennugol yimbe ben fewno don ka ngal tertoto ko dum woni wolugol kongudi merenteji fewno don alais kanano fe non da jantade inde Allah o moy haray diida pejiida fankidi andi lutte dum don tum ti ayi lutte dum don tum ara hebi ara gani kala ko sakke ma ayannali goddo fe non sayi don a nyoali goddo fe non sayi don a fenali goddo hore goddo fe non sayi don a wolali kongudi merenteji pocho pacaaji di tawata addantama mojjere andi kala ko fawma ha accuda dum don dum mojjanima ala dum nadanima to nogoy ay anon no jeya ena foreji jantagol inde Allah ne andi en konti dum do jon ko yata di capantati e kelke tode faman awwada lisanahu dhikra Allah hafizahu anil batil wal lagwi wa man yabisa lisanahu an dhikri Allah ta'ala turattaba bi kulli batilin wa lagwin wa fuhshin wala hawla wala quwwata illa billah kala deltudo dengal mudungal wowini dengal mudungal ko wiete kon jantagol inde Allah tabaraka wa taala haray o sakkike ngal e fenugol non no wowtindirda ngal dum dawo haray ko non sakkorda ngal fenugol e yennugol e wolgol haalaji merenteji awa non no welsindinda jantagol dengal mangal jantagol inde Allah pottintinda ngal e mudum accinda ngal dum awa andu tun haray ko non waddinirda ngal kala boneji e merenteji e nyoreji e hoyreji e fenandeji awa non dum hiden wi ala hawla wala quwwata illa billah yani Allah dandu en Allah dande en de dengal mengal yorata e jantagol inde Allah gal heccida e finugol goddo hore goddo yennugol goddo e nyowol goddo Allah ta dengal mengal heccidir don ngal yorida da yo ngal yorirda ngal heccidira da ibadallahi jiyabel wa min fawaidi dhikri no jaana fori jantagol inde Allah annal mudawamata alayhi wonde dumagol e jantagol inde Allah yanubu an kathiri min at-ta'ati
ɗum waaway wallude mo heɓa piiji bo immorde ɗoftareji Allah wa yaqumu maqamaha kama jaa dhalika sarihan fi hadisin abi hurayrata radiyallahu anhu anna fuqara almuhajirina ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya rasulullah dhaba ahli ad-duthur ay al-aghniya bi darajati al-ula wa naym muqim yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa lam fadl amwalihim yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yajahidun faqala sallallahu alaihi wasallam ala uallimukum ashiya'an ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا أحدا يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله حلف كل صلاة مكتوب رواه البخاري جيا بالله ande no jiya e naforeji jantagol inde Allah tabaraka wa taala duuminay neɗɗon e heɓugol moƴƴireji heɓugol neɗɗon ɗoftagol Allah tabaraka wa taala awa duumago e jantagol inde Allah lontinanay neɗɗo on piiji moƴƴi wano ardi e hadise laaɓuɗo feeñuɗo selluɗo ko ƴetta e Aba Hurayra wonde miskinaɓe ferɓe wi Makka fenɗo Madina ɓen fenɗo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe analyse moƴƴa ɓe darɓe tawi patron ɓe ɓen no ɓuri ɓe wono enen wonɗen analysirde patron ɓe ɓen ko ɓuri en otoje labaɗe ɓuri en cuuɗi labaɗe enen analyse men enen miskinaɓen hakkude men e patron ɓe ɓen ko hella ɗon ɓeeɗa noon waɗi analyse muɗum on patron ɓe ɓen no ɓuri ɓe baraji ɓe waɗi manifestation ɓe ka nelaɗo ɓen nelaɗo yo dhahaba ahlu duthur al ujuri l ula nelaɗo yo jomiraɓe ngaloji ɓen patron ɓe ɓen ɓe lannina ɓude baraji towɗi ɗi nelaɗo manti c'est comment kono waddi wolduno eyo ɓe min hooray ɓe hooray min foti min juulay ɓe juulay min foti min yandoto inde Allah ɓe yandoto inde Allah min foti kono noon ɓe kamɓe ɓe itta jawle maɓɓe ɗen ɓe hajjoya minen min hajjoyta ɓamin mara moy ɓe itta jawle maɓɓe ɗen ɓe waɗoya umura minen min waɗata ɓe itta jawle maɓɓe ɗen ɓe itta sadaka ɓe waɗa ɓe itta zakka ɓe itta sadakaji nafila minen min watta ay ɓe ɓuri men e laaɗo make ko gongam ndaare bon analyse en min komi jaɓi kaari no ɓuri lan ko so ɓuri lan suudu labandu ko so ɓuri lan debbo labaɗo ko so ɓuri lan otowal ɓuuɓogal ko so ɓuri lan poste ka gouvernement ko so ɓuri lan manankon ko hella ɗon mi analysirta mi ɓurama ko hella ɗon mi analysirta mi ɓuri ɓural lan maygal joni ɓural ngal ɓurɗoma mayata acca joni ko ngal analysata ko ngal sunotoɗa fimu ko ngal an yi'ata ko gonga ɗa hani yiwde ngal fika ɗona kadi ya wakkilo ko gonga wala tansa nasibaka min ad-dunya alqur'ana inni wata yejjutu ɓural mangal kaduna eto ngal ɗon kadi heɓo kono e ahi wata tawhara dhalika mablaghuhum min al-ilmi gandal maɓɓe ngal e hakkille maɓɓe ɗen e objectif maɓɓe on kamɓe ko ɗon haddi on faami nelaɗo make a accemi tinina goɗɗum son huwi ɗum on hewtitoto kala wonnoɗo yeeso mum yilto ɗon feƴƴito ɗon mo on adoto kala wonnoɗo ɓaawo mum o hewtitotako on son huwi ɗum heɓata sifa ko heɓuɗon kon ko raɓɓiɗi kon si wona huuɗo sifa ko huuɗon kon kala ko huwi e aduna so tawina ɗum ɗon on ɓuraymo eɓe fof ɓe pii gaba ɓe weltiɓe ƴere ni hinelaɗo yeetomi ɓe maaki chaque batte waɓoto farilla wiye subhanallahi 33 fois alhamdulillahi 33 fois allahu akbar fois 33 wiye ɗum timminiron temedere nden ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir so huwi ɗum kala wonɗo yeeso mum on feƴƴitotomo adoyo ɗon mo ka baraji fanda hay ka moƴƴiri jennoyankoji ɓe huwi e musidɓe julɓe ɗum ɗo wona probléme ni na ɓorto pirani kono ndaari wallahi hay o adkar ɗo ko andirton enen hiɗen sakka e ko moƴƴi kongoy trop en ala wawde wadde si assalamu aleykum yani kala kikkiki ka yaasi assalamu aleykum haray goɗɗo fuɗɗi en formude goɗɗum assalamu aleykum waɗaman bete waɗa assalamu aleykum wona forcé ya jooɗo dey ka juulirde ha gayna wadde adkar mais yahu waɗa timmina e bere waɗa e ɓe koni yiya toon no waɗa o yiyay goɗɗo no wadde adkar ndaron toni makko ɗi analyse bien dans les mosquées mandite moƴƴa ka nder juuliɗe o yiyay goɗɗo no waɗa adkar ta toni ɗin no deƴƴini hokko min nay subhanallahi toni ɗi ron ka wadde mu feman adkar wona miijo waɗetego ka nder ɓernde ay ɓe wadde adkar hiɓe hirodirde oya hiɓe wadde adkar hiɓe yewtude hunde kaari hiɓe wadde adkar hiɓe sonkande pay ko wallahi billahi son analyse ka juuliɗe o yehi ɗum ɗo fof mo wadde adkar hunduko kono deƴƴini hokko ala memminaɗo
mo wi subhanallah golle den dal no don golle toni no don si tawi toni di memminaki haray ten ngal golli golle mun en kono atoni di de yi alno golla golle majji on bay non di gollali golle majji on aray timmal dare dayni musibbe jul dum ko go échec kaado kar mon de wat deuxième échec ayya mi do wada do subhana ha goddo fonta dala jungo mi jaba mi salminim kaka kila to mi wonno kaka ka hakkunde mi anda hande kadi ya pas d'analyse so yi ile mi do composa o téléphone annadu carton so yimi do fokkiti naadu sodugol pass orange do fi connectagol on anda mi Abdoulaye Kalla mi do mari hakkilu on taway ko mi intelligent yo bien sibe yaltinani lam pass on awa si tay ko tel mbudi dim fala dan naadude awa haray ko do nyojjata Abdoulaye Kalla si tay ko tel ziga fala da ko do yata si tay ko tel ziga fala ko do yata so yimi do analyse don mi fal jata mi soda pass mo mi fala ka sodude on taway je suis grand intelligent mais sondari lankad karum hibbayla pourquoi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama yalla waden jantobe inde Allah hara kono hani yalla waden jantobe inde Allah yalla ko barke e baraje mojjere kon ko jantago inde Allah buyno tori du'a no wodi toribe du'a fi fewgol jurriyam no wodi toribe du'a no naadi kaydiji fi hebugol golle no wodi toribe du'a no naadi fi kaydiji fi dabbe visa yawgol no wodi toribe du'a fi dabbugol kaydiji ka won ton seesu fi yo wa wonde ka won ton yani façon kaydiji no do wobbe no tori du'a no nawni no wayni dabboygol lekki wobbe no torani bibbe mudum du'a fi dewle wobbe no torani hore mun kanyum tigi fi dewle wobbe no tori du'a fi jurriya jidi be ronko jidi newanake wobbe no tori du'a fi hebugol kodoli kan boy no tori du'a leydele mun no jattede parcelle ji mun no jattede ko nanta tay dido fo hiden andi wobbe no tori du'a no nyawli etike no yobida ronku no huli maayigol hara yobaan wobbe no tori du'a marchandise ji mun no kali dido fo no wodi ka Allahumma ya hayyu ya qayyum ya Allah ya rahman be do fo ittube mbudi ardini tori du'a wadube nemaw hollube tun no tori du'a be do fop ya Allah denna nangal tori be lan du'a be ya mujibul mutar ya Allah ya rahman hida andi ko hombo e hombo tori lan du'a hida andi ko hombo e hombo kadi tori lan du'a hida andi ko hondum kadi woni ko be tori da andi goto kala e der tori be ben ko hondum tori Allah itambe andeji mabbe Allah korwe faaleji mabbe dagidi ya mujibul mutar Allah ko mi wawi ko wodani lan ko yottingol e ma jaabi ngol ko jungoma be do fo goto kala ko tori ko Allah hokkormo bi rahmatika wa bi fadlika sabu yurmene ma nden nema ma dawe mojjere ma den ta daru bakatuji mabbe kambe toribe ta daru bakatuji amin torado yottini ya ilahal awwalin wal akhirin bi fadlika wa rahmatika wa judika wa karamika goto kala ko tori ko e mojjere adna ilahar Allah hokkor goto kala ko moli ko bone musiba adna ilahar Allah dandum goto kala haaju mo nangi on siko dagido Allah huntam goto kala faale ko wondi si tay ko dagido Allah okkormo ko sattani men kon Allah hoynamme nyabbeli ko men nawni kon Allah sellimme nawnu be ame yo Allah sellim nawnirabe ben e meda yo Allah sellim nyamale ko nyawlide yalla newinan e yobe wona be jattede yalla yilu berde on be jattude be naada kulol Allah derton be andine yo Allah andi be jattu gongol no harmi yo Allah tabinti wona be jattede ben ko be jeyi kon e jungo mabbe yo Allah hokku be dole e hore wonbe be tonjude be yo Allah hokku be dole e hore wonbe be jattude be enen be ona ka jattede be yalla beyda en hijab makkon nanga be soka e hore tonya ya mujibul mutar yalla newinam be yalta ton enen wonbe liberté indépendant be nanga ka e hore tonya soka yalla beyda en hijab o ko hijab makko woni e men yalla beyda en liberté on indépendant be do wayni be no yaade dabborgol lekki yalla okor naadu be kaydiji e façon denda nangal kaydiji wonande dabbede dagidi ya mujibul mutar yalla yilu berde waday be visa be fewtina e jettugol kaydiji mabbe ni wada visa yalla yilu berde jetta be golle be fewtina e jettugol kaydiji inde mabbe be nada be ka fonction publique e ka société privée ji ya mujibul mutar ya Allah ya rahman andeji men di ya Allah itu tori be du'a fi dawla ya Allah okor be dawla wada de barki torani be hore mun e torani be bibbe ya Allah okor be men e be ngule be men sak be nguli men e minyirabe men sakko be ka sahara yo Allah tabaraka taala okkube yordede yo Allah subhanahu be hewtoygal ka immi no yaade ton ka fala yaade ton e yiltitagol lagina ka yiide gaadon kala ko Allah ande no wondani be mojjere sawaba e newe darna ilaha ya Allah hurube dum ya Allah newinam be dum ya Allah hentinam be gol lawol don ya ilahal awwalin wal akhirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e bantal